Il-livell tal-alkohol biex tkun tista' ssuq se jonqos minn 0.8 ta' gramma kull litru għal 9 gramma kull litru. Din hija waħda minn 23 azzjoni li qed jittieħdu bħala parti mill-politika nazzjonali dwar l-alkohol. Politika li tnediet il-ġimgħa filgħodu mill-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon. Sabiex tnediet din il-politika li se sservi sal-2023 saru diversi riċerki u studji sabiex tinkiseb stampa ċara fuq il-konsum tal-alkohol f'pajjiżna. Ingħad li Malta tinsab ma ta' fuq fejn jidħol dan il-konsum u għalhekk saret din il-politika nazzjonali li għandha 3 dimensjonijiet kif spjega il-Professur Richard Muscat. One, no underage drinking. So in our kids what we'd like to see is a reduction in the fact that they do drink. They shouldn't drink at all. The second one is as adults we should drink more responsibly, and especially in front of our kids, etc. And the third is the drink driving. We need to improve our way we drive on the roads, and plus, not ideally, we don't drink at all. And that would reduce the number of accidents and the number of individuals who are then affected by those particular accidents. Waqt il-preżentazzjoni, is-Sur Muscat semma kif il-moħħ ta' dawk taħt 17-il sena ikun għadu ma ffurmax kompletament u l-konsum tal-alkohol iwassal biex moħħhom ma jiżviluppax sew. Il-Ministru Michael Falzon spjega li kull dimensjoni indirizzata fil-politika nazzjonali għandha setta azzjonijiet apposta. Il-politika tipproponi diversi punti, ġifieri bħal hemm tal-adulti hemm madwar 23 inizjattiva. Għandek inizjattivi diversi, ovvjament meta inti titkellem ma' jew qed tittekilja biex ngħid hekk faxxa ta' nies partikolari, allura trid tindirizza għalihom. Il-monitoraġġ tal-politika nazzjonali dwar l-alkohol se jseħħ fuq bażi annwali bejn l-2018 u l-2023 u minn hawn se joħroġ rapport li jagħti stampa ċara tar-riżultat tal-politika nazzjonali. Dan fil-waqt li l-politika tiġi aġġornata kif meħtieġ matul iż-żmien biex tindirizza b'mod effettiv ir-realtajiet li jkunu qed iseħħu fil-futur.